Patalo pato nei tai out. But you put my mama so tato to patai there to the years of 4. Yeah. Tamau mato patai to la feel nei tai out. Mato to la finally for in mania ma level from there and again I now feel. Tamara mato paso in the for you from having more to fight on in the tai out ma nei years of 4. Talo tamale mana lo fa una ina ye una ya mato. Mato fai for nei paso tamau in mania ma level from I now feel. Ma familia ya ila to uma fai for my mom my data out na ya li ya la tamana o fio na Yesu amene na amene tamana ya fatalo fatu for data out ile pa ia for imale mamalo so tato botu o Samoa amene ya ile suma ile la ya maritoa iyo tato pa dia fifilia ia na mamalo fai amalo fatalo fatu for le ofrenga vena pa ia le atua, le ofrenga vena mamalu, ia o whapena koe o na whawhaitu ia la whanga taitasi, ia i mai sau nei la manangi, o na ori tala le lego tato hi e Yesu Keriso, amene. Patalo patu ko i o pele lava, ma pa anga pele lava nei ko kalami o mai mo mai nei tai au. Ia patalo patu le ai ma patu tua tino Keriso, patalo patu le soma i le patonu, Suma papenanga ya Mike Preta makatua ya Sarah ya mnofalo manekalisia mamwe ya tafadhalo patu ya toto umalama ili suwaka mamano tatu wali Yesu Kristo anaita yao ya foyo mtatu wote upone tu amene mtatu tusifaita mleta yao ya imamo maibia ile mwako mito mtatu kwa iwa Ona fai ku esfuma fai osma fitu amenega fai ku ya foi tato fai marose foneta yao ya ole tusilia elua ale apostolo Paulo ile kalesia ikonito amene Paulo talaina fo ya tato mtau kuneta yao ole lo fatele o Paulo ya tela tau maleta matana pau fai upos fuma fasa yo suma fitu mfaftai le tua ole ua mato man malo i pelava ona o Keriso ole ua mato faali atu foi ole ua mato faali atu ai foi inu uma le malongi o le mata upu ya teia awa ole nanamu i mato ya Keriso ile atua ie o faulaina ma e o malaya o le manongi o le oti o ai le oti nisi a o le manongi o le ola e o i le ola inisi o ai fo i se tusa manei mea a wao i mātou nei e le pei o le toatele o e o whawhilongia le awhionga le atua a ua mātou tau talatala atu mai le loto le lei mai le atua foi o i luma o le atua o i mātou ua ia Keriso. Excuse me. Amen. Mai le mo konito ta mo fai pedos fumatona a wao le poto le atua ina ua le loa le atua ele la nonani lo tatou poto mo fina ngalo ai le atua ia whaola ina i le valea o le tala ina e o fatu atua ua whaftai le atua o le ua mātou manu malo ai pia lava ona o Keriso o le ua mātou whaali atu ai fo inu uma o le manongi o le mataupu ia teia o le whai upo suma wha e o suma fitu o le manu malo o Keriso. Amen. Ua manu malo o Keriso. Mai le whai upu le ai
o le manongi o le oti nisi a le manongi o le ola i o le ola i nisi amine o tatou ola o lo ia ke riso amine tu sala o tatou o tangata mai le atua pe ona tau tala le apostolo o Paulo i lana tustusinga nei tae au e mai ua matou manu malo i a ke riso a whaila ua manu malo le apostolo i a ke riso o tatou foi o tangata manu malo e o atu la le ola i tangata o laela te talia le whaolatanga awa e whaola ina ai tangata i le manu malo ke riso o tātou la o tangata manu malo awa ua manu malo ke riso i le oti amene pei foi la ona alofa tele le apostolo i le ekalesia i Korinto o walefe mai o le alofa tele o Paulo ia te ilato ma le tangata na pau awa ole na una ta inga le na ole apostolo i le ekalesia malona alofa tele i le ekalesia ina ia whapena ona tutu mau pea lo la tau whatutua ia Yesu Keriso na whaasata roina ole fina ole manatu na ole apostolo ia tu mau pea le whatutua le ekalesia ia Yesu Keriso awa o Yesu o lea e malamalama le apostolo o ia na whaasata roina o ia o lo ia i leola amen mea na e tatai ai le loto o le apostolo ma lofa i le ekalesia i pei ona ia a o ai le tala inga o le satau ona e loa le apostolo o le whaasatau ina o Keriso o le whaola ina i tātou amene pei fai lana ona fai mai le Korinto mo mua mata o koe lua fai koe lua awana tonu lo manatu ia o le iloa se tasimea a o iai ia te uto ai tau lava o Yesu Keriso o ia lava na whaasata roina amene lea lai tau tala manino ai le apostolo le ekalesia awana tonu lo manatu ia o le iloa se tasimea a o iai ia te uto amene ai au ia te auto ai tau lava o Yesu Keriso o ia lava na whaasata roina amin o mea lae e loa le apostolo o mea na maai i le apostolo lea e a o ia le apostolo marana tala inga le ekalesia e alofa lea na e alofa i le apostolo i le ekalesia ia tutu maua i pia lo lato whaatuatua ia Yesu Keriso awa lea e loa le apostolo o Yesu Keriso na mali o lona maliu na lea i lunga le sataro lea ua whaamamama whaamanganoina i tātou tangata angasana amene pe foi lana ona au mai fo ia i tātou i le nei tai au ona ole loto le apostolo i le ekalesia i le alofa i le ekalesia e whapena ona tutu mau le ekalesia i le awa onga a le apostolo lea na oa ia i lato i le sātau lo Keriso pei foi lana ia i tātou nei vai tau ia whapena fo i ona tutu mau i pea lo tātou lo tātou wola whatuatua i lo tātou ali o Yesu Keriso amene i le awa onga pe ona tātou whaitau atua i le aso ma le aso i le upo le atua e whapena fo i ona mai e awa o ina i fo i o tātou tangata e whatu mau ina i lo tātou wola whatuatua i le ali amen whatalo whatu i le sunga i whatongu lau sunga Mike ma lo soifua whatalo whatu i se uso pele le o ropeta ma lo soifua peta ia o le vi inga i fo i le atua ia ona o le tātou uta upu nei tai awa
o le sa tau o tatou li o Yesu Keriso. Amen. Wa manu malo Yesu Keriso le oti. Ia o tatou fo o tangata manu malo. Ina Yesu. O mena e tāua i le tau lo tatou whātou tua lo tatou li o Yesu Keriso. Awa o tatou o tangata manu malo. O tatou manu malo a iai. Ona o Yesu malanga. Malanga ngā ruenga ma e na whai rungo o sa tau. Amen. Pila na whai mai re Roma le vani. A o le whai upo e lua. A wā o le tula fono le anganga. O le ola wa ia Keriso Yesu. Wa tu sa noa mai lea ia te au. Nai le tula fono le ansala. Ma le oti. Amen. O le manongi o le ola e o ai le oti nisi. O le manongi o le ola e o i le ola i nisi. O wa o lātou umalava e le tali tonu ma te ina sa taru Keriso e maalinga. O i lātou e whapena na lātou talia Yesu Keriso manona maliu nunga o sa taru. O lai e le ola. Lai e le ola o tātou lea e mai le atua e mai le anganga o le atua. Amen. Le tau tala i le Roma le bali whai upo e lua. A wā o le tūla fono o le anganga o le ola wa ia Keriso Yesu wa tūsa noa mai lea ia te au nei le tūla fono le anga sala ma le oti. Amen. O le whai upo e sfulma fitu. A wā i mātou nei, e le pei o le toa tele o e whaafilongia le awhionga le atua, aua mātou tau talatu, mai le loto le lei, mai le atua foi o i mātou o le atua, o i mātou mai a Keriso. Mai lea le. Le pei o tusi mua pe te whai upo e whawhai upo su tasi a whai e tau tala se tasi a tusa ma le awhionga le atua. A whai au auna se tasi a tusa ma le malosi. Wa fua ina mai e le atua. Ina ia le atua i mea uma. I mea uma lava ona o Yesu Keriso. Ia te ia le vi inga ma le mana e whaapaka. A wā o i mātou nei le pei o le toa tele o e whaafilongia le awhionga le atua. Amen. Mai mai le apostolo i le ekalesia. Ele afo. Ele pei mātou o tangata e ola whaafilongia le awhionga a le atua. Ai mātou te tala i atu le awhionga le atua ma le loto le le. Whapena fo ina i tātou i le vai tauni nei o au le tātou te iai fo i nei ngamulangi. E te tau fo iai tātou o na tātou tala i le awhionga pa ia le atua ma le loto le lei, ma le loto mama, ma le fia i le atua. Amene. E tau fo iai tātou o na iai le loto alofa pe ona fai mai ai fo i tustusinga ale apostolo nei tae au. Ia po le whauri talaina fo i ole tātou mata upu nei tae au. O le alofa tele o pau. Ia i lātou mani tangata na pau. Amen, e papena fo i tātou e tau fo i on tātou tala ina le finangano le atua i le loto mama, ma le loto le lei, ma le whaanga oni, ma le fia i le atua. A wā o le tangata i fia i le atua, ma whapena ona tala i lona finangano.
ia o le tagata manuia ami i fiona tautala i foʻi le afioga paia le atua e manuia le tagata e tuʻua lona aiga tuʻua lona fanau ia ae faapena ona faia le finagalo o le atua ami auā o loo faapena ona sisila foʻi fofoga alofa o le atua ia i tatou lana fanau a o tatou iai foʻi nei lalolagi amen o mele au ai foʻi ai tatou ia ona tatou taula pea lo tatou faatuatua lo tatou alii o Iesu Keriso amen o le tuʻalalo foʻi a ma le nautaʻiga foʻi o le folafola ia o le talia lava o le faaolatanga talia Iesu Keriso i fai mali'i ma faaona i tatou agaga ina ia tatou maua uma le ola e faalavau auā a fai tatou tele talia le faaolatanga e lē mafai foʻi ona faaalia mai e le atua lona finagalo ia e tatou pei la o a fai o le te mai moa mai foʻi i le taeao lenei a e leʻi talia le faaolatanga ia e ao foʻi ona fai se filifiliga sau filifiliga atamai sau filifiliga poto auā lē ua tatou vaavaai atu foʻi ai le lalolagi ua telea foʻi le suiga e o'o foʻi tagata ia ona tatou manatunatu lea i le taimi oe auā tatou tele iloa le taimi e o'o mai ai puapuagā le taimi e o'o mai ai maʻi o tatou tino ae e lē iloa e tatou ae ao ia i tatou ona tatou mafuta ma mausali lo tatou faatuatua i le atua amene auā e le iso tatou malosi e mafai e ona tatou tete'e le finagalo o le atua ae a tumau i tatou le faatuatua tumau le tatalo tumau le anaponi o mea ia e faaaupega ai tatou tagata faaolaina o tagata o loo mai moa mai foʻi nei taeao e mafai ai e tatou ona mauaʻa ai pea lo tatou ola faatuatua i le atua amen ia o le tatou faamanosi foʻi na nei taeao o le manogi o le otela atu ai le manogi lisi o le manogi o le oma e alu atu ai foʻi le ola auā ta'ape atu foʻi tatou nei aso o faafeagai ma tiute ma faiva o feʻau ma galuega le agata foʻi lea ia o latou uma foʻi o loo o atu pea e fai galuega lea o le ame o alona fanau ia o aʻoga i aso uma amene ia e faapena foʻi ona avatu foʻi e tatou le upu le ola i isi o tatou uso o tagata pe faaolaina pe lē faaolaina ia ae faapena ona faasoa i ai le afioga a le atua faamalosi ai i lenā foʻi uso po o le tuagane po ai lava po o niauō e foʻi ia e tatou lea ua tatou talia le faaolataga ia tatou faamalolosi foʻi nai uso o loo faapena ona galala foʻi la e galala i le fiaʻaʻai pe fiafeinu i le upu a le atua amen ia ae lelei foʻi le o atu foʻi nei aso i feʻau ma galuega ia aua faatumu foʻi i tatou i le upu o le atua nei taeao amen ia o le tatou faasoina nei taeao lei foʻi aso
ia tātou savavali fo'i ma le atua. O le tualano ana folafona ia e avatu fo'i la e whamalosi ai tangata a. I tangata uma lava a. Tātou wō ma le atua, tātou savavali ma le atua, tātou whamasani ma le atua. E le mawhai o nā lofa mai ma whaali mai le finangalo le atu. Pe a whai e tātou te le toa anga i le atua. A tātou whamasani ma le atu. E sila fia le le atua o leo lana whanau whatuatua. Amen. Mena e wala awa tua i tātou i le atua, i taimi o whawhitau, i ma taimi o pupuanga, e la ngona le le atua le leo, o lona taliki ma lona fine whatuatua. Amen. Tu mau te talo. Pe le aso, pe le anga le aso, pe manuia le aso, tatalo. Tatalo wa o tātou, pato a tatalo a pe a maua le tele o tupe, tele mea wa aia tuiai, o mea fe I lafi, tatalo loa. E leo fina ngalo ngā tama. Tatalo ia so uma, ole fina ngalo tama. Ia tātou wola whaftai. Ia tātou whaftai atu le atua e ana I lona alo pele o Yesu Keriso. Amen. Yeah. O tātou whasona nei tai au, ia manu te leina nei aso. Ia le atua mātou tama. Ia, ua. I ufoi whasoa na whanau nei tai au. Whaftai tele ata mai na u. Awina mai fo I. I whana malama mai ai na mātou. Whapena fo I na mātou. Na ngona I nai lea lofa maleanga lei o na whia. Whaftai lau whaunga tama. Whaftai fo tama I latou umalawa. Whaatasi manei tai au. O lau talo tama I lau whio I whaamanuia I ata I latou. Whaamanuia na I o latou ainga. Whaamanuia na I o latou whanau. Ia maua o mai latou. Mai latou whaatasi. Ne manuia mai lau whio. Na ia ia ma ia tama lau whio ona Yesu. Amen. Amen. Whaftai atu I le sunga I le whaatonu lau sunga mai preta. Tai lau sunga le whawhengainga mafuta mai. Whaftai fo I le usopele lava I a ropeta pele masina. Whaftai sista mafuta mai. Whamanuia tele lava le atua I le alo atu fo I e amatu I a alo fo I ne aso I a waonga. Whaftai a mafuta mai. Ia e maise fo I I lato uma lava na mai moa mai. Ma mafuta mai nei tai au. Ia whamanuia lava le atua I a te oto uma lava I le sua whamamalo tātua li o Yesu Keriso. Ia manu te leina le nei aso I le alofa maleanga le lei o le atua. Soifua.